Fulama sango dingele Dingele Fulama sango dingele Dingele Fulama sango 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 dingele Nyakwet Apelo moya phela banomona basebenza kakhulu Nyakwet Sina jomele sibeke inkosi Kgetlela wena motho mo tlere tsatsi la ka jeno ile la pele la kgwedi la January ke half time mme di hlopha tse pedi ke dikulo le Scamaneng Tigers di ntse di ngangane motho mo tle score ntse le noto ho noto ho fitlhella ona jwale mme ha o ka sheba ka mogho papadi leng ka teng o tla ithuta hore ka mogho ileng ya qala ka teng e qadile tempo yana sentse le hodimo mme papadi ena na ile a bonala dikulo e re ha kena ka labaleng e kena license e bona lana le matla e bona license e hatella haholo mme a o ka sheba ka mogodi ba palang ka teng o ka ithuta hore e kare Scamaneng Tigers e sena le letswala mona mo eteng hobane di bola tse ngata tse fitlang ho tsona ha di bola di fitla ka morao ka mane ba bana la se ba di otlela ka pele di tla ka pele mme ka mogho dikulo ena e bopileng ka teng o tla ithuta hore ha e tloa mona ba kgona hore ba tloe hantle ka diphatsi tse pedi tse tharo ba nyolele pele mme ha ba fitla ka final third ke teng mo reng ha o fitla teng o thola hore ha o bone hantle hore na mohlomong ba batla ho sebetsa papadi ya bona ka tsela mofuta ofeng dikulo e thunya nonyana tsena a ke di star dikulo e tlo shapa batho bana jwang kapa jwang nna ke tsamaya le dikulo ke tsamaya le team ya you safe o ntsona le tshepo ya o kgothaditswe ke bafana ba dikulo ba beya bolo fatshe anona uthi amotelele ka wa striker that guy is very good so o support ke monga mo kushanyane tjena so combination ya bona e etsa combination e fair ene ke a o child dikulo ya eng country Apelo moya phela banomona basebenza kakhulu Nakwet Sina jomele sibeke inkosi ngikalula Nakwet Ya moya mibi ngeke zisihlule ngiyafuna ene ngiyakuzwa yabona ke ngifanda ngiyatshela mina hey fanda uzophumelela lalela mina ngizokuthandazela tulululu tulululu Fulama sango dingele Fulama sango dingele Dingele Fulama sango dingele Dingele Fulama sango dingele Dingele Fulama sango dingele I want to take sports to another level in this country. Ke batla re thusane le lona re nyolele dipapadi boemong bo bombo kgetheileng ka ga naga ena le Lesotho mme meralo e sentse le teng ke batla fela hore ke mpe ke le arolele benye fokolang ka o bane tsatsing lena re bua ka bolo bo Melbourne tate ke labalabela hore bo Melbourne tate le haiba 2026 e ka nna ya re feta ke re ho lona batho ba tsamaisang bolo bo Melbourne tate
lona bontate ha re ke re beng le morero wa hore ha eba 2026 ka go phunyiwa tabena ka 2028 bo mmele bontate ha re ise national team dikwena mohopeng wa Afrika ha re ke re sebetseng ka thata re boneng hore dikwena ka 2026 ya mohopeng wa Afrika mohopeng wona wa lefatshe dikwena e sentse e bapala hantle kana bo mmele bontate ha re tshetseng dikwena re etseng bonnete ba hore dikwena e fa Lesotho seriti se fapaneng e performa hantle dipapading tsena e tle nyolowe di ranking e bo mmele bontate le a tseba dinaha di hlomphuwa le ka bolo fela dinaha di hlomphuwa le ka di sports fela lona ba tsebang hona jwale ha o bua ka Kenya ntho e tlang ka dikelellong tsa rona re a tseba hore Kenya has the best runners in the world re bua ka dipapadi ha o bua ka India lona ba tsebang re a tseba hore India has the best cricket team in the world ha re bua ka rugby re a tseba hore South Africa le New Zealand has the best rugby team in the world bo mmele bontate re batla hore Lesotho le lona le qalelle ho hlaella ka dipapadi tse ding tse itseng ke batla hore tabeng ya mabala e santsane le qholotso ka ga naha ena Lesotho fela lebala lena la skamane bo mmele bontate ke le leng la mabala a matle ka tsela e kgetheileng ke batla ho sebedisa influence ya ka hore mohlomong ntwena e be mini stadium ka lehlakore lena bo mmele bontate re ka ba le stand se proper hwa shajellwa dipapadi mona re fitlhile peletsong ke ha tournament e fela ke qetellong ya yona mme jwale dimpho tse di fane sekamaneng ya Stars se batlile ka mohope mme ha o finyana le nna ke na le motshehetsi e moholo wa tournament e leng Ntate Shadile ke a o emela ntate o BAB TV ke a o emela ntate ke a leboha ntate I think rona re le TJ Ntane Foundation sepheo sa rona re se fihletse mafelong ana a selemo le lemo sena se setjha hobane re kene monana with an intention ya hore re bone hore at least bana ba rona ka nako ena e leng hore re a tseba hore botlodi ba molao ba eketseha bo fokofokotsehile so re fumana tlaleho ya sepolesa sena se region ya Mabote ba re a ka nnete le bona ditlaleho di theohile jwale hle sepheo sa rona re se fihletse ntlheng eno fela but sepheo seno ke sa nako e kgutshwane re batla sepheo sa mengwaga ntate se leng re na le bana ba Basotho ba itshepang bana ba Basotho ba hlaketsona ba batla mophelong jwale ka re bontsha hore metheo ya rona re le foundation re setjhaba se bopelwa ke malapa so ha ba malapa a tile bongwe bo tla tia le setjhaba se tla tia re qala hona mono rona re etsa phapang ka tsela eno e jwalo ntate so ke dumela gatshe ke bana ka re fihletse ntho eno ntate la re fana ka tšhelete eno re dumela le ho tsetela e le botsetedi bo e leng hore ka botsetedi bono o tla kgona o tla fumana la setjhaba se hlaketsweng ke ditaba e le ntho ana re e hlokang ntate ke mametse puo ya Mohlomphehi tona ha a bua ka gore dipapadi ke mosebetsi o mong hape o kopanyang setjhaba ebe ha o sheba moo bona ka sepheo seo se fihlelehile moo re fihletse ntate le ha ntse re hloka hore re ntse re lokisa ho ya pele hobane go na le mo tla no fumana mathata ka ga setjhaba ke ka na tla re fumana ka nako e nngwe tla nne ntse kana la mapolesa ho thiba mane e tle re batla ifumana mo e leng hore ha re na go ba le dikgohlano dipapadi be monate fela go be monate ntate Ntate Shadile re lebile hole ka nako ya hao ntate o lebile nna ntate dikgono na selemo se setle ha ba jalo hana Mohlomphehi wa ke o mohi re ntse re tsamaya jwalo ka hare ho tournament ena Mohlomphehi o bile teng papading ena o qetela ntate maikutlo a ke afe maikutlo a ka ke a hore hothwe an idle mind is the devil's workshop batho ha ba sa phathangwe ka ntho tse ba thabisang se ba matlafatsang kelello maikutlong taba eno e etsa ba imane e ba karolo ya ditlodi tsa molao mme ka o tjho jwalo re bona moya wa papadi o phane haholo mme le batjha le bana wa bona ntlheng ena haholo ya dimpho taba ena ya ba kgothatsa mme ke bona hore ka mora tournament ena re tla bona batjha ba ngata ba dipapading e le hobane le bona ba re ba batla hore nako e tlang ba tle ba o be le ntho ba e unang molemo dipapading e le hore ka bokgutshwanyane wa ntisetsa gore re tlo lena re dumela gore football ke mohlodi
e atlehile ho etsa mosebetsi wena o kopanya setjhaba. ai ntate Mandela ona e qete taba eno e tlile papadi ya bolo ke mohlodi ke yona e kopanyang setjhaba bona o le bona re lebetse le hore re ba di party tse fapaneng tsa dipolotiki re thabile re Basotho bona le ntate Ntani ke yane mane re jabulile makosi a jabulile hobane re Basotho re kopanya ke papadi ya bolo le bile ho le ntate ko la ka letsa mahlonolo selemo sena se setse wena ka mokotsana ke a leboha a be khotsa re ntse re ya motho re ntse re ya motho eso re ha o finyana le nna mona ke nke bokwetlisi e le the winning coach ntate o ba ikutla ha ke a fenda ka marathon a khola pele ke leboe dibapadi tsa ka ke leboe technical team ntwena ke a batho ba bangata ha se a monna le mong and credit must go to the technical team, to the players and to the supporters. The supporters gave us the wooms, gave us the motivation to push, and we delivered. Ka mo go le bapetseng ka teng le bapetso la tala mogalo o neng o beile ka po bone ka dikoloto di bilo kae. We played according to the plan. We executed our approach very well. Here and there, we are not going to play our normal game because we play with them in the league, we play with them every time. So, but we said we are going to bulldoze them. We should play our normal game, reinforce, and we did that exactly. Karolo ya pela papa le lotse monyetla mme monyetla o mothono ka ho no le thata ho lo batla ho fosa empa se papadi se no bana se iketlile hantle o bona se be ya bola ka ho di ba dipalo o ka a khola go thatanyana ebile e rushed decision o na lokela ebe wa phola jwalo ka rile ga bua o ga re qala ga re ga o qala o tshwara bolo le ka boxeng o mogela. So you need to relax, calm down your nerves, pick a spot, and then make a shot. But Ola technique disappointed him. He thought keeper which was not wrong, but execution. Le fumane dead ball la khona go le ko ne nka re motho o shebile o no bona ka le fitla in the final third ha le gone go di pastants o bona le gona o tla ka tsona mogao di petal e be re ka go bana le defense ya le batla tshireletso la ba di re le le matla le sito penetrate hol ke teletse le go rile ka dead ball ka pa ka re go bana neng ho no na le bothata bo feng ka pele. We knew ho ba tlo dula the fullback Sabona will not overlap, so never maintain that compactness. And we said, okay, let's use that ball situations because that's the only way we can break. Gatola half chance and then high executor. We did that well. Yaba Gatola a goal, which was good. It was well executed. Red card, it was disappointing. I thought we are celebrating a goal and everybody ultimately Latola yellow card. For another player was 2 yellow cards, which was a red card. Negligently disappointed because I thought Molangwabolo team can celebrate, but referee and we want to time wasting and then a refati yellow card to the whole team. It's okay. We had to change our approach. Now we go 4-4-1. You look compact in the middle of the park because Banalamoto Zealand Sukolo Akona spread at the pass. We wanted to maintain that compactness. Rekatedi passes in with the boats. Coach,